Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba HP TV Rwanda, iby'agaciro kwa mukiri kumwe natwe. Nge nitwa Ruben Masengesho, hano kuri no muyoboro tubategurira ibiganiro byiza birimo n'amakuru abagezweho masaha atandukanye y'umunsi. Ngacenze kubagezaho amakuru agezweho muri aya masaha. Ndaza kubabwira ko intumwa za Iran ndetse na Amerika zahuriye mu Busuwisi mu biganiro bigamije kugera ku masezerano ya nyuma. Ndaza kubabwira ko Gloria Mukamabano wamenyekanye cyane mu itangazamakuru agiye gusubira muri aka kazi cyangwa se muri uyu mwuga, kandi ndaza kubabwira ko ngo ntibyemewe gukubita umwana inkoni, inki cyangwa inkonji, akaba ari byatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. U Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byaganiriye ku gucyura impunzi, kandi tuzaza kubabwira ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza ashobora kuba ngasigaje amasaha make kugira ngo ave ku butegetsi. Izo nizo ngingo tugiye kubakiraho amakuru yacu muri aya masaha, reka tuze tuyarambura. Ni munyemere dutangire kuri inkuru ivuga yuko intumwa za Iran na Amerika zahuriye mu Busuwisi mu biganiro bigamije kugera ku masezerano ya nyuma. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika JD Vance yageze mu Busuwisi aho yitabiriye ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati ya Amerika na Iran biyobowe n'abahuza bo muri Pakistan ndetse na Qatar. Ni nyuma y'iminsi mike byari byarasubitswe. Nibiganiro bigiye kuba bikurikira amasezerano y'ibanze yasinywe kwa 17 Kamena 2026, bikaba biteganijwe ko impande zombi ziganira ku ngingo nkuru zirimo umutekano wa Libani, Iranium ya Iran ndetse n'umuhora wa Hormuz. Ku ruhande rwa Iran, itsinda ryitabiriye ibiganiro riyobowe na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Muhammad Baga Garibafu na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Aragachi, byatangaje ko intego nyamukuru yaryo hari ugusaba ko impande zose zubahiriza byuzuye amasezerano y'agateganyo agamije guhagarika intambara. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko miliyari 6 z'amadolari ya Amerika zari zarafunzwe kandi zibitswe muri Qatar zizasubizwa Iran nk'igice cy'amasezerano y'ibanze yagiranye na Amerika agamije guhagarika intambara. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Tasnim News Agency, Pezeshkian wani perezida wa Iran yavuze ko ingingo zose zikubiye muri aya masezerano y'ubwumvikane ziri mu nyungu za Iran, ngo kandi ko ibyagezweho muri ibi biganiro bizagaragara mu minsi iri imbere. Yakomeje avuga ko Perezida Donald Trump wari washyizeho imbogamizi nyinshi kuri Iran mu ijambo aheruka kugeza ku baturage, ubu yemeye ko ibyo yari yarabujije Iran ari uburenganzira bwayo ndetse no ku baturage bayo. Yagize ati miliyari 6 z'amadolari zacu zari zibitswe muri Qatar tuzazisubizwa. Pezeshkian yanenze Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko ari we muntu wa mbere uzaba inzitizi ibiganiro biri kubera mu Busuwisi nyuma y'uko akomeje kugaba ibitero muri Libani, kandi naho hari mu masezerano y'ibanze Amerika yasinyanye na Iran. Yagize ati icyo Amerika ishaka gusaba nuko tutagira intwaro kirimbuzi. Ibi ni ibintu umuyobozi w'ikirenga wacu witabye Imana yakomeje gusobanura inshuro nyinshi, avuga ko tudashaka intwaro za kirimbuzi. Ku rundi ruhande, Sadeh uhagarariye umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mujtaba Khamenei mu ngabo zirinda impinduramatwara ya Kisilamu IRGC yavuze ko ibiganiro na Amerika atari byo Iran ishyize imbere kurusha ibindi. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa Telegram yagize ati tuzajya mu biganiro dufite imbaraga kandi twitonze, ariko ntituri abarebera gusa ibiganiro ntabwo bigiye kuba mu mwuka mwiza, kuko Iran yongeye gufunga umuhora wa Hormuz ishinja Israel kwica gahenge yemeranyije na Amerika igaba ibitero muri Libani. Dukomereze kuri inkuru ivuga yuko u Rwanda na RDC byaganiriye ku gucyura impunzi. U Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byaganiriye ku gucyura impunzi ziri muri ibyo bihugu zifuza gutaha. Ni ibiganiro byabereye ya Addis Ababa muri Ethiopia, aho itsinda ry'abahagariye u Rwanda ryari riyobowe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Ngoga Aristake. Uretse u Rwanda na RDC muri ibyo biganiro, ishami ry'umuryango w'abibumbye
ryita ku mpunzi UNHCR naryo ryari rihagarariwe. Ni ibiganiro byatangiye kuwa 20 bikazageza ku itariki ya 21 Kamena 2026, bivuze ko bisozwa uyu munsi. U Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byaganiriye ku gucyura impunzi ziri muri ibyo bihugu zifuza gutaha. Biteganijwe ko nyuma y'ibyo biganiro biri tekinike hazakurikiraho inama za minisitiri zigamije kwiga ku buryo ibihugu byombi byacyura impunzi. Iyo nama iri ku rwego rwo hejuru, iteganijwe kwa 22 Kamena 2026. Muri Nyakanga 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda, iya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR byemeranyije gufatanya mu bikorwa byo gucyura impunzi z'abanyekongo n'abanyarwanda zibyifuza. N'umwanzuro washingiye ku masezerano impande zose zagiranye kwa 17 Gashyantare 2010, hashingiwe kandi ku masezerano y'amahoro ya Washington u Rwanda rwagiranye na RDC kwa 27 Kamena 2025, n'amahame ya Doha RDC n'ihuriro AFC M23 byagiranye kwa 19 Nyakanga 2025. Mu masezerano ya Washington n'amahame ya Doha, impande zose zumvikanye ko zizafasha impunzi ndetse n'abahungiye imbere muri RDC gutahuka ku bushake mu buryo butekanye kandi buzihesha agaciro. Impande zose zemeranyije kunoza uburyo bwo kumenyesha impunzi ndetse n'abaturage bazaturana nazo gahunda yo kuzicyura hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, hagamijwe kurema icyizere ndetse no gukorera mu mucyo. Abaterankunga, inzego mpuzamahanga z'imari ndetse n'abafatanyabikorwa mu iterambere bishyigikiye gahunda yo gucyura impunzi ku bushake, kuzusubiza mu buzima busanzwe no kuzifasha kwiyubaka. Bazajya baganirizwa kugira ngo izi gahunda zigende neza, kugira ngo impunzi zitazisange mu baturage. U Rwanda na RDC na HCR byemeranyije ko zikwiye guhabwa inzu zo kubamo, gufashwa kwiga, gufashwa mu mibereho, ubuvuzi, kubarurwa ndetse zigafashwa muri gahunda z'ibihugu zijyanye n'iterambere. U Rwanda rucumbikiye impunzi zirenga 136,000 zirimo izo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zisaga 100,000. Reka dukomeze kuri inkuru ivuga yuko ngo biteme gukubita umwana inkoni, inki cyangwa inkonji ntibyatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Bitsiyeri, yakebuye ababyeyi bahana abana babo bihanukiriye ku buryo bishobora kubaviramo kugira ibikomere bikomeye. Ibi yabigarutseho kwa 19 Kamena 2026 ubwo kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata urwego rwashyikirizaga abantu telefone 140 zifite agaciro kari hejuru ya miliyoni 40 mu mafaranga y'u Rwanda bari bibwe hirya no hino mu gihugu. Muri iki gikorwa RIB yerekanye abantu 3 bakekwaho ubwo bujura ndetse n'abandi 8 bakurikiranyweho ibyaha by'ubwicanyi bakoreye mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Bugesera. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yavuze ko muri iyi minsi basigaye bakira ibirego bijyanye n'abana bahohoterwa n'ababyeyi n'abarimu babo, ahanini bitewe n'ibihano bikomeye baba babahaye kubera amakosa bakoze. Yagize ati muri iyi minsi turi kubona ababyeyi n'abarimu baha abana babo ibihano biremereye. Turabibutsa ko ibihano biremereye bibangamira uburenganzira bw'abana kuko harimo ibikorwa bitemewe gukorera umwana ubyita ibihano. Mu ngingo ya 3 y'itegeko ryerekeye kurengera umwana risobanura ko ibihano biremereye aba ari ibihano bitajyanye n'imiterere y'umwana, ibimuhahamura cyangwa ibishobora gushyira ubuzima bwe mu kaga. Harimo kandi ibihano bishobora gukorwa ku mubiri w'umwana cyangwa mu mitekerereze kandi bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umwana. Murangira yagaragaje ko bitemewe gukubita umwana. Yagize tugasanga wakoresheje inkoni, umukandara, kumurya ibinyunguti, kumukubita inki,
kumukurura amatwi, kumukubita inkonji, imigeri ndetse n'ibindi bibi. Yavuze ko uretse no gukubita abana, ababyeyi badakwiriye kubabwira amagambo abashengura umutima, abatesha agaciro, kuko bituma bahora bafite umutima uhagaze. Uyu muyobozi yavuze ko batigeze babuza ababyeyi guhana abana babo, ahubwo ko bakwiye kubikora mu buryo bukwiriye ndetse bakabikorana urukundo rwa kibyeyi. Reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga yuko Gloria Mukamabano agiye gusubira mu itangazamakuru. Mukamabano Gloria uheruka gusezera itangazamakuru nyuma yo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko agiye gusubira muri uyu mwuga, aho azajya akorana ibiganiro na Jean Pierre Kagabo bahoze bakorana mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Jean Pierre Kagabo kuri PK Media 24 cyabaye hifashishijwe ikoranabuhanga. Mukamabano yagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo ubuzima bwe nyuma yo guhagarika itangazamakuru akerekeza muri Amerika, aho yari asanze umuryango we. Yavuze ko gufata umwanzuro wo gusezera kuri RBA bitigeze bimworohera kuko yabitekerejeho igihe kinini. Yagize ati ntabwo byari ibintu byoroshye, buriya iyo ugiye guhindura ibyo wakoraga bigusaba kumara igihe kinini ubitekerezaho, cyane cyane umwuga w'itangazamakuru wubaka umuryango, buriya abantu murabana mukagendana, kuvuga ngo mbaye mbihagaritse biravuna, ntabwo buriya byanyoroheye ariko kandi byari ngombwa. Yagaragaje ko nyuma y'icyo gihe abitekerejeho yahisemo kongera gusubira mu itangazamakuru, akongera kuganira n'abamukurikira. Yagize ati icyo nabwira abantu nuko banyitegura kuko hari ibyo ndimo gutegura kandi nzagendera ku bitekerezo byabo, ni vuba ndi kubikoraho, ariko na Kagabo tuzajya tuba turi kumwe kenshi. Kagabo yahise yunga muri ya Mukamabano avuga ko kuri PK Media 24 bagiye kujya bategurira ababakurikira ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru kandi biri ku migabane yose y'isi. Mukamabano yahise avuga ko hari ingingo nyinshi bazajya baganiraho ndetse ko bazakomeza gutumira abahanga mu nzego zitandukanye. Reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko gahunda yo kubaka Cathedrale Mater Mesconderi House gereza ya Kigali igeze kure. Umuyobozi mukuru wa RDB Jean Gay Africa yaraye agiranye ibiganiro na nyiricyubahiro Cardinal Antoine Kambanda ndetse na Sir David Ajaye mu rwego rwo gutangiza ku mugaragaro ubukangurambaga bwo gushyira mu bikorwa umushinga wa Cathedrale ya Mater Mesconderi. Sir David Ajaye niwe wakoze igishushanyo mbonera cy'iyi katedrali y'akataraboneka izubakwa mu kibanza cy'ahahoze gereza nkuru ya Kigali izwi cyane ku izina rya 1930 cyangwa se 1930, yitiriwe umwaka yatashywemo. Iyi katedrali iteganijwe ko izaba ari igihangano gikomeye mu by'iyobokamana, umuco n'inyubako zigezweho, ikazashimangira ishoramari u Rwanda rukomeje gushyira mu kubungabunga umurage ndangamuco no guteza imbere ubukerarugendo. Uretse ibyo, uyu mushinga uzagira uruhare rukomeye mu nzego zitandukanye zirimo ubukerarugendo, amahoteli, inganda zishingiye ku guhanga udushya ndetse n'iterambere ry'imijyi, unongerere u Rwanda kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Umushinga wo kubaka iyi katedrali watangiye kuvugwa cyane ubwo Musenyeri Antoine Kambanda yazamurwaga mu ntera akagirwa karidinale. Mu birori by'uwo muhango, Kambanda yavuze ko Kiliziya ishaka kubaka Kiliziya nziza ijyanye n'iterambere ry'umujyi wa Kigali, ariko itaretse no kwerekana umuco w'u Rwanda abakirisitu gatolika babarizwamo. Perezida Kagame yavuze ko ashyigikiye uwo mushinga ndetse avuga ko byaba byiza bahawe ikibanza gishya. Gereza yubatswe mu 1930 iherereye rwagati mu mujyi wa Kigali, ruhande rw'inzu yatuyemo umuyobozi wa mbere w'umujyi wa Kigali Dr. Richard, kandi katedrali iteganijwe kubakwa izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 3,000. Icyakora izaba ifite imbuga nini kurushaho, yo ikaba yakwakira abantu hagati y'10,000 na 20,000.
muri iriya myaka RDB yavuze ko hagiye gushakwa miliyari 40 y'amafaranga y'u Rwanda zo gutangiza uyu mushinga. Icyakora igiciro cyawo cyose ntikiratangazwa. Reka dukomereze kuri iyi nkuru iri kuvugwa mu mahanga ya kure. Tubabwire yuko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza ashobora kuba asigaje amasaha mbarwa ku butegetsi. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ashobora kwegura mu cyumweru gitaha nyuma y'uko abamushyigikiye mu ishyaka rye bakomeje kuba mbarwa. Amakuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru Telegram avuga ko Starmer ashobora kwegura ku wa mbere tariki 22 Kamena 2026. Amajwi ahamagarira Starmer kwegura akomeje kwiyongera nyuma y'uko ishyaka ry'abakozi ritsinzwe amatora y'abagize inzego z'ibanze yabaye muri Gicurasi 2026, aho iri shyaka ryabuze imyanya igera ku 1,500. Igitutu cyo kwegura kuri Starmer cyakomeje kwiyongera nyuma y'uko Andy Braham yongeye kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza hagarariye agace ka Mickfield. Andy Braham yasimbuye mu nteko ishinga amategeko Josh Simons wari uhagarariye aka gace ariko aza kwegura muri Gicurasi 2026. Vuga ko Josh Simons yeguye kugira ngo ahe umwanya mu nteko Andy Braham, cyane cyane ko ari we uhabwa amahirwe yo gusimbura Keir Starmer ku buyobozi bw'ishyaka ry'umwanya wa Minisitiri w'Intebe. Mu Bwongereza abaturage ntibatora Minisitiri w'Intebe mu buryo butaziguye, batora abadepite bahagariye uturere twabo mu nteko ishinga amategeko. Ishyaka ribonye ubwiganze niryo rishyiraho guverinoma maze umuyobozi waryo akagirwa Minisitiri w'Intebe n'umwami. Niyo mpamvu Braham aramutse atsinze Starmer mu buyobozi bw'ishyaka ry'abakozi ashobora guhita yinjira muri 10 Downing Street, ibiro bya Minisitiri w'Intebe, atabanje gutegereza andi matora rusange. Umwe mu bayobozi bakuru bo mu Bwongereza baganiriye na The Telegram yavuze ko hari impinduka zikomeje kuba mu bagize guverinoma y'Ubwongereza kuva Braham yatorerwa kongera gusubira mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu. Avuga ko Starmer nawe amaze kubibona ko atazigera aguma mu mwanya wa Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza kubera izo mpinduka zikomeje kuba muri guverinoma ayoboye. Umudepite wo mu ishyaka ry'abakozi nawe wagiranye ikiganiro na Telegram yavuze ko Keir Starmer azegura ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza bitarenze ku wa mbere tariki 22 Kamena 2026. Yavuze ko impamvu azegura ari ukubera ko abamushyigikiye muri iri shyaka bakomeje kuba bake cyane. Yagize ati nta muntu n'umwe asigaranye keretse abo bafitanye isano bakorera mu biro bya Minisitiri w'Intebe cyangwa abantu bari basanzwe ari inshuti ze zakadasohoka nibo asigaranye nk'abamushyigikiye mu ishyaka ryacu. Yakomeje avuga ko mu gihe Starmer yagerageza guhangana na Braham adashobora kumutsinda. Ni naha dusoreje amakuru yaragezweho muri aya masaha. Tubashimira kwa mukomeje kubana natwe hano. Nitwa Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza.